इशू सिंसे मसी अखोई सेटल तौद्रिङैदा आईडीपी सिंसे हंजननबगी इशू कनो से वाफम से माइ पाकपा ngमगद्रा ngमोइद्रा अदो कोर इशू सिसु मणिपुरी की ओइबा हौजिक ngarang nahan अखोई कनोना डोनाल्ड ट्रम्प ना मेक्सिको बॉर्डर से मसी अखोई कनो तौबगी थिंजनबगी मोइसु इलीगल माइग्रेंट अदोमदा चंगपा आइन यादना चे सांग यावदना चंगपा मयामदो मदु यारोइगा हाइबना चिंबा इवन अमेरिका द फु इशू ओइरि सुमाइना मणिपुर सु लैरिबा इशू से लोइसंदना तौगोदोरिरा सिमा खितंग कनो वाइसी मतंगदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर सु यामना अखोई नुपा थोपा मागी यामना फाम ओइबा स्टैंड लवे मदुगी दमक्तदी मणिपुरी ओइना अमा ओइना अखोइसु चाउथोकसै अदो मांगदा तारि वाफम दे कमाइना सेटल तौगोदोरिबनो मसिने Oza, as an activist, I the statement put by the MP before election and after who's kari progression by have a pochima hangwina, hangara pochima like hebatare, Aduka Zarabina should have from the side of Congress hebatare, Aduka Council Minister Mamma Lemni, he is not the government by the Kanda, Kugi Talai de Hebatare, but Mishakuna Haki de Akugi, Kanota proposal Pukatpa. Aduga koigi awat passing se koigi pukhat pa aduga sigre mating pangsin basi address to hai batare sumain le aduga order to boduna te mathau sidi masi fulfill to gadaba masibu to gano to gadabi laingak sim su chong le hai batare aduna koigi congress te su thambi di aduga oire form se ozagi karaba objective overview le kamai thambi ngoja saki surbala topic si akoi MP Bimol na IDP gi matang da election mamang da thamgibo afam se masi haujik fulfill tawdre haiba allegation se siga mari leina na thamba topic ne bako ado akhoi di masi matang sida akhoi activist ni na akhoi na pijaning ba akhoi observation se akhoi foreign against ki natraga kanglup amada natraga kanglup amada ruling da natraga opposition da akhoi bias we ba akhoi adum ba kemo natte akhoi wakhalon natte adubo sum nainarakpagi paringda akhoi yengjaba miyeng haitare adomdagi kitang ai session tawjage observation kitang tawjage madudi akhoi manipur da hojik thoiba conflict se masi akhoi masi ge core issue khar lai masi ge core issue sigduge manungda maruaina illegal migrant gi wafam aduga drug poppy plantation karikra tawge wafam sima lai aduga akhoi deforestation torakba ko umang kok thorakpa umang singduda encroach tawsalakpa yum sajalakpa khun lingkhalakpa khaidorakpa sigi masina maram oirakanda akhoi kanoda akhoi ecology da ko aduga akhoi natural kanoda akhoi akaiba pirakpa aduna maram oirakanda akhoi mioiba khunai da sauna akaiba pirakani haibagi issue laikhe aduga scheduled tribe mitai se scheduled tribe wangani haibagi issue aduga nakalam romda separate administration gi wafam masigi hariba singsi core issue ni masiga mari lendana core remedies khara khoigi mangda khoi some public domain da khoi mayam da leina khre maru oina NRC gumba ama khoi am strict koi ba NRC gumba NRC de hena power leiba haidi illegal migrant sing se masi detect phasana tawba ngamna ba adumbagi wafam ma leikhre aduga FMR gi matang ko masi laikre aduga border fencing gi wafam lai aduga akhoi demarcation aduga natraga eviction forest land da leiba khun lanna sajanba khochanba masigi hariba singa si settle tawba aduga akhoi leiriba kano se conflict se masi settle torokani haiba settle toroknabagi oiba remedies madugi khannaba ya wafam jing sumana leibani sigi manungda khwaide hena maru oiba khwaide hena pain su oiba akhoi gi miyamda aduga yengbasu yamna waba adugi situation ama adugi issue ma haragati ITB sing asigi issue sing maruaina IDP sing ase masi Surachandpur dagi chenthorokhiba more dagi chenthorokhiba ikaulikli cycle site haiba tare somni chenthorokhiba buffer zone area tongan mafam singli tholakhiba maitei gi IDP sing aduga nakala muramda Imphal dagi Kamelok area dagi Thobal Dam site dagi aduga akhoi Sugnu site Kangchup site ama ate mafam mayam dagi akhoi chenkhiba kuki singi IDP haiba tare ko masi singsi masi phajana makhoi singsi normal life ta
amuk halakpa haibase masineba khwaidi hen chawba issue se the election mamangda akhoi MP election mamangda laikhiba akhoi scenario hai taragati manipur gi miyam se masi conflict se thorakpa violence conflict se thorakpa aduga violence conflict si matam sangna loisanba ngamdana sum lakpa aduga center gi thabak thong sing sida praja sing si yamna penaraktaba adugi tangka ama khakta tawkhiba election oiba aduda akhoi gi IDP gi wafam se masi akhoi gi MP Bimol sina matamda candidate oiba matamda masi public ki yam popular oiba public ki sentiment da yamna popular oiba dumba issue oiba adana maram ora kanda sigi issue si mana si wafam si ngangki haiki akhoi mayam so tahui ko adu hawjik si adum MP Bimol na haiki wafam du kadai phawa mana magi maikai dagi kari kari tawbi khrabage haibagi wafam simati haiki banina mana haiki banina madu magi maikai dagi natragana maga mari leinaba singi maikai dagi madu public domain da adum thamjarasanu aduga masiki matang sida akoina thamjaningba observation di akoi IDP sing sigi wafam si yam thina akoi keno oire problem leire ngasi mak akoina uba matamda lambi da akoina gari thauraga chappa matamda IDP singsina magi livelihood ki damakta thoraga lambi da lepaga pot mayom macha kano tawraga yolaga maduna phangakpa profit kharaduna imung puna gadorimni macha puna gadorimni moi hingadorimni haibagi adugi pot singsi yengba matamda miyoiba moina yengbata yam waaba situation yore nakala moromda akoina imagine taw matamda akoi IDP singse masi akoi magi chari thaiba singse masi routine work amada ma si chagadamni si charoi damni si tawgadamni tawroidamni adu yamna limited oiba keno amagi makhada akoi supply amagi makhada arigi limited oiba space da limited oiba toilet aduga limited oiba magi facility mayam duga loinana magi life se kramaina tawribage habse khallu matamda yam thina akoi miyam punamakta masi pain oiraba issue amani tawbutadi IDP sing return tawba haibase masi hoi election mamang da buti kanona akoi matamduda candidate oiba tuan ba political party singna mai magi oiba agenda natraga manifesto natraga election issue semna bada prajana pamgada ba issue adum paina ba ise adum moi political kanoni adum tawnaba ngaktani adubo matamduda IDP gi pot semdi am sensitive oiba issue ama oiki ado hawjik sida akhoi gi MP Bimol gi masagi maikai tagi ma legislature ni ma kanone parliamentarian ni ma executive power natte ma prime minister sunate chief minister sunate tawdadi ma masagi maikai tagi ma being as a parliamentarian mana tawbaya ba thabak tum khaidi ma hawjik MP warabani na ai sim khaisi haure aduga sim khaisi ai sumaina changshali sumaina pressure tawri sumaina sumsum wafam se thamgre si phawbagi thaksi effective oire aina thamabasu effective oidaba gi maram china sini sumaina tawbani haba magi maikai dagi akhoi sisu tawhanningi masisu lehanningi aduga nakal amramda lengak ki maikai dagi su ngasai gi IDP sing se masi return tawba matamda tawbaya ba magi lengak na paikhatpa yaba thabak sing do madu paikhatlaningi duga nakal amramda lengak amasung akhoi kano se MP manipuri gi waina di chali se masi magi political party gi khenaba leitana masi fazana cooperation pinaraga kari tawba ya ka dage parliament ta kari thamsige akhoina government na kari tawsige habna chingbagi thakta adomna thawk tawminaraga di IDP sing gi welfare de henna IDP sing gi makhoi mayum da hanbagi kano se da henna kana ba effective wa potol lakatra khali aduga akhoi gi IDP singsina mayum da hanba matam da surblako kamaina handuri no haibagi potama IDP mayum da halhanba haibase public ki sentiment dubudi enjoy tawebako adu aga su IDP si kamaina halhangadori no haibagi matangse kharaga hena kuptha hanningi masigi matang kamaina hangadagi haibagi matang sida akoi lairiba issue se conflict se masi settle tawdana makhoi singtu halhandori da tentative oiba arrangement amagi makhada yanabamgi makhada akoi hauji yanadriba adumba issue singse masigi wari sanabagi tangkak to phase manner da wari sanabai tangkak se thamamaga akoi IDP singse mai magi oiba mafamda amuk hanjan nalasi haiba adugi tangka amada yanaba pura tawdoira
नत्रगा गवर्नमेंट ना चपचाना फुल प्रूफ प्रोटेक्शन पीरगा लेंगाक ना चपचाना फुल प्रूफ प्रोटेक्शन पीरगा याना गेरा याना रोइगेरा आईडीपी मखैसिदे माइ मागी मफमदा मयुमदा हललसेना दुई खोंथांग लौखतनबई तांककता लाक्तोइरा नत्रगना लेरिबा यानतबा इशू मयाम से मसीसिगी अखोई पूरा परमानेंट ओइबा सोल्यूशन अमा यौराबा मतुंगदा आईडीपी मखैसे माइ माइ मयुमदा हंजल हलसे हाबो फम लाक्कदोरिब्रा मसीनेबा सिगी ओइबा अखोई चपचाबा अककनबा अखोई कंक्रीट ओइबा यामना कुपथाबा अदुगी पॉलिसी प्रोग्राम अमगा लोइनना लेंगाक की माइकैदगी तौफम थोपसिंग अदु तौबिरगा अदु ऑपोजिशन की माइकैदगी ऑपोजिशन की माइकैदगी लौब याब थौदांसिंग अदो मदु कंस्ट्रक्टिव ओइना लौबिरगा अखोई लेरिबा हौजौजि की मांगदा तारिबा प्रॉब्लम सिंगसे मसिमदी अखोई यामना थुना अखोई सेटल तौरकनबगी लंबीदा लाकनिंगी अदुगे मसिगे मतंगसिदा सुबला अखोई कोर इशू सिंगसे मसी अखोई सेटल तौद्रिङैदा आईडीपी सिंगसे हंजननबगी इशू कनो से वाफम से माइ पाक ngमगद्रा ngमोइत्रा अदो कोर इशू सिसु मणिपुर की ओइबा हौजिक ngरang नहान अखोई कनोना डोनाल्ड ट्रम्प ना मेक्सिको बॉर्डर से मसी अखोई कनो तौबगी थिंजनबगी मोइसु इलीगल माइग्रेंट अदोमदा चंगपा आइन यादना चे सांग यावदना चंगपा मयाम दो मदु यारोइका हाइबना चिंगबा इवन अमेरिका द इशू ओइरि सुमाइना मणिपुर सु लैरिबा इशू से लोइसंदना तौगदोइरा सिमा खितंग कनो आइसी मतंगदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर सु यामना अखोई नुपा थोपा मागी यामना फाम ओइबा स्टैंड लौए मदुगी दमक्तदि मणिपुरी ओइना अमा ओइना खोसु चाउथोकसै अदो मांगदा तारि वाफम दे कमाइना सेटल तौगदोरिबनो मसिने ओके ओजा याम जे अखोगी याम फसे ओजागी अखोगी मोट हाइबा तारे अखोगी अखोगी MP प्रोफेसर बिमल अकोइजनसु अखोगी थबिखिबा वाफम सिंह हाइबा तारे फाना इलेक्शन गे मांगा थमखिबा सिंह हुजि प्रोग्रेस कैम लैरे अदुगा प्रोग्रेस सिंह संक्शन होना मतमदा लाख हाइबा तारे यादब सिंह मरम सिने सिनी तौब ngमदबा हाइतारे अदुगिसु ट्रांसपेरेंसी ओइना थंबीबा एट द सेम टाइम गवर्नमेंट की साइड तगिदी अखोगी सोल रिस्पांसिबिलिटी से आफ्टर ऑल गवर्नमेंट के दुम ओइदोरिबने लेगाक सिगिना अदुना लौखत फम थोकपसी मागिसु सिसी तौरे हाइबसी फजन पुथो कान उत्पदुमा दरकार ताइ लोइना हुजि अखोगी रिसेटलमेंट की मतंग लाख मतम याम कुपना नाखै सेंग हाइबा तारे हेक्ता अखोइना थमजिले हारा काना करम मोंग करमबा अंडर करम टर्म्स एंड कंडीशन की मखादा कोइना थमगनी हेक थमजिनगरे हाइरा काना तुंगदा मुं चेगेतनबा करी कॉन्सिक्वेंस लाकन हाइबने चिंगबदसु याम फजन हाइबा तारे खनाउरगा थंबै तंगाइ फदै मतंगदसु पलिगी थैंक यू सो मच ओजा ओजा चलांदा ओजा हुजिकी मतंग से हाइबा तारे अहोगे कंसर्न सी आईडीपी ककिंगतना पुनमकिसु हाइरे दुगा तौबा अखोइना मसी सिंसियरिटी की पोस्ट लाकन सिंसियर ओइद्रबा रिसेटलमेंट ऑफ स्पेशली आईडीपीस के हाइबसिदा ngमजदबा हाइबा तारे ओजारा बिनिसु थम्मी अखोइगी सिंसियरिटी की पोटन तो कान तौगे हारा कांदा ngमजदबा दुगी पोटुम लैबेंदना अखोइ ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग कौबिरो पुन पुंजलजी प्राइम मिनिस्टर उन्ना बच्चा से वाफम सुबु थंगतपे पोस्ट लाबनि ngमजबना अपुनबगी स्ट्रेंथन हलगा हाय तारे आदा चला कांदा प्रेशर दु पीनबगी पोटोय पुंजनबगी पोटसु लानखतपे पोटम लैरे हाय ओजा अखोइ सिगी मतंग से मागी रिसेटलमेंट की मतंग दा पाखलेबा policies have time against sincerity amasung ngambang ngamdaba swag areas da oza gi di kari mothabini oza Sarbara mamang da issue si horakpadagi aikhoi gi miyam na thengnariba problem singse masigi matang da pen da base aikhoi gi miyam haiba tare masina pen da base lengak tane ba ko maram de lengak na magi tawpham thokpa thabak sing do phajana tawbidre aduna maram orakan dai khoi wari bani habase मसी मियाम की असाव बनेब लेंगात पेन बनेब लेंगात की निंग बकाई बनेब मियाम से को लेंगात की मियाम आशा तौब मैम अखोगी फेल ओरक्पा असोइब मैम लेरक्पगी मियाम से मसी सेंटिमेंट याम सोकपा निंग बकाइबा अदुंबा तांकक अमखक्ता अदुंबा मियोय अमखक थोरएब मतमसिदा लाइक लाइसु फजना क्वालिफाइड ओइरबा mamang da issue kaya da fazana wanganga ba aduga akhoi manipur haiba sida kamaina akhoi gi waiba future gi road map ama kamaina yamna fazana concrete oina purakpa yagadagi haiba gi matang da mayamna asa yamna chawba nupa ama khakne ba hojiki MP present MP oriba akhoi professor Bimol harise da mana thorakpa kanda aduga magi wahi mayam sida praja sina mangonda expectation ji yam wangna tawruba hai thare su ko ado adugo masi MP mai pa aba matung sida magi performance se masi si haujik ID MP ni
आईडी कनो नते चीफ मिनिस्टर नते प्राइम मिनिस्टर नते आइना आईडीपी सिंगसे सेटल तौननबगी ओइबा पॉलिसी प्रोग्राम पुरक्पा ngamba nate आईडी पार्लियामेंट ता खरा ngang खरा लाउबा अदु खक्ता ना इनफ ओरे सफिशिएंट ओरे हाइबा सिगी वाफमदा स्वाइदा बैक तौबसी स्वाइदनी प्रजाना कोइगी मंगोंदा थमगिबा एक्सपेक्टेशन दुगा मागी लाइबा वाफमसिगा खितंग स्वाइदा क्वेश्चन मार्क अमा थोरैसिको मंगोंदा बायस ओइबगी वा नते अदुगा मंगोंदा कनो तौबे वा नते मासु मंगोंदा प्रजागी एक्सपेक्टेशन लैखिबा मी अमोइना मंगोंदा क्वेश्चन तौबगी हक से प्रजागी लेरमगनी अदुना मंगोंदा क्वेश्चन तौरइनेना दुम लौसेबको लेंगाक्ता लरिबा कांगुसिजो मोइदा क्वेश्चन तौरकपसे पंगसाउता साउबा अदगी हौजी ओपोजिशन दा लरिबा कांगुसिजो मोइदा क्वेश्चन तौरकपसे अमुक साउबा होरागदी स्वाइदा कमाइन तौगदोइनो अखोइसु कंफ्यूज तौई तौगतबो माना पुथोकपा प्रपोजल दो याबीबा और याबीदबा चन्नबा याबा और यादबा मधु थमगा आईडीपी सिंगसे मसी चपचाना मखोइसे मयुमदा हलहननबगी ओइबा रोड मैप अमदि यामना क्लियर ओइबा रोड मैप अमदि पुथोगा मियामदा कनो तौबिरो मियामदा थंबिरो अदुगा पार्लियामेंट ता पुथोगा थंबिरो मरी लेनबा होम मिनिस्ट्री खंगदे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस खंगदे नत्रगा कराई कराई दोनो एमपी अमगी माइकैदिगी मागिसु तौबा याबा थबक सिंगदो तौबिरो मदुदा मथौ ताबा लेरगदी मियामगी लेरिबा सीएसओ सिंग मियामगी लेरिबा प्लेटफॉर्म सिंगसे कोप तौबिरो अदुगा नकल अमरोमदा लेंगाक्सु ओपोजिशन दा लेखरबा इन्फोर्समेंट दा लो सिंगदुगी इन्फोर्समेंट दा करी करी असोइबा लेरजानो कैके अहोबा लेरजानो सी रिव्यू तौबा ब्लेम गेम नतबा अमना अमदो ओनसल लगा नंगना तोरमबैनी तोरमदबैनी अदुनी अदोम दा चदहनिंगते अखोइगी मोत्ते अदुगा फबलंबिरोम दा लाखनी सुमाइना गवर्नमेंट की फेलर्स मैम नत्रगा गवर्नमेंट की असोइबा होबा मैम से फॉर द लास्ट अखोइ 18 months मसी अखोइ डिस्कशन तौरगा तोान तोानबा टॉपिक ता मैम अखोइ ओपिनियन शेयर तौनरगा लाई ngasi टॉपिक से एमपी बिमोल की मतंगदा मागी परफॉर्मेंस का मरी लेना टॉपिक लाबना खितंग एमपी बिमोल की मतंगदा अखोइ ओपिनियन शेयर तौबनी ओके सुमाइना अखोइ थमजगे ओके ओजाय याम फजन थंबी ओजाना मरोइना अखोइगी अखोइगी पार्लियामेंट्री इलेक्शन है तारे मसीगी मतंग सिगी लापस अखोइ मणिपुर दसु थुगलाई बिरांगिना मियाम द याम तीन अखोइगी सेंटिमेंटल ओइबा है तारे गवर्नमेंट के साइड सु तोहनिंग मैम पेंदबगी असिगुंबगी मरक्ता चैरक सिरैदा अखोइगी हुजिक हुजिक अखोइगी एमपी ओइरिबा प्रोफेसर बिमोल अकोइजमदगी है वेल एजुकेटेड एंड प्रजागी मयामगी थाजबा अदुगा अखोइगी एक्सपेक्टेशन ओजा अखोइगी कनोनसु जाजालानसु मैम थंबीगी अदुगबा मयामसिना अखोइगी हेनबा हाइगद्रा मोर और लेस है तारे मतमदुदा तौखिबा एक्सपेक्टेशन मैम मा अखोइ आसाम मैम मा है तारे अदुगबा पोस्ट तुम थंगी तोहम थोकपा थोकतबा एमपी अमदे हाइबदुना अखोइना नकदम थमकांदा मतमदुदा हाइबा तारे अदुगी पोतो लैखिबंदना हाइखिबा तौखिबा मैम से है तारे हुजि कदाइ फावबा अदुगी प्रोग्रेस तो लैरगे कमाइना चंगसिलबगी हाइबगी पोटोसु वहंग मैम लाकपंदन साइगी मतंग किदैदा अखोइगी मसीगी पोटसे नैनबगी मोंग हाइगद्रा नकन अनिमक्तगी पुथोकनरपै मतंग सु दुम लाकपन है तारे अदुना आई कनोदा अरोइबगी राउंड की ओजा जलांदा ओजा लोसिलपगी है तारे अरोइबगी अखोइगी ngसाइगी एमपी प्रोफेसर बिमोल अकोइजम सिदैदा अखोइगी तसेंग हाइरकांदा एमपी अमगी मथौ एमपी अमना तौबा अमसुंग तौबा याबा यादबा माइ तौहोंग थोकपा अदगी नाकन अमरमदना गवर्नमेंट की दायिता हाइबा तारे अनि सिगी पोट सी मसी अखोइना हुजिक मणिपुर द ओइबा फिल्म सिदा पुन्ना येंगा कांदा एमपी अमा ओइरगसु हुजी अखोइगी सेंटिमेंटल ओइ मतमदा मयाम सिगी अखोइगी सॉलिडरिटी दो फंगाकांदा कागिमदन मंगोन अखोइन थमगिबे एक्सपेक्टेशन तुगी मतुंगिना हाइबा तारे मदुदा अखोइना हुजी हाना बिफोर इलेक्शन एंड आफ्टर इलेक्शन दा हाई खिबा तौरकपसिगी पोटसे नैनबगी पोतम हुजी थोगला कांदा अखोइगी पोतम लाए दुना लाकदरिबा फेब्रुआरी असेंबली सु अखोइगी नॉकिंग एट द डोर हुजिक लैरे सिगी मतंग सैदा हुजिक अखोइगी अखोइ ओजा तोमचानसु एज अ सोशल एक्टिविस्ट पुथोकपिरो अखोइ सुमाइना हाइरो सेंगा तौरो हाइबे वाफम मैम थमी अदुगा कनोदसु अखोइगी कांग्रेस के साइडसु अखोइ पुथोकनबा सेम सारा लैरे अदुगी रिपोर्ट की सुपीनबा अदुगा पब्लिक तसु हपचनिंगबा सजेशन तौनिंग मैम अखोइगी ओपन ओइरे हाइबे पोस्ट थमे लाकदुरुबे असेंबली दसु अखोइगी कनोसिना एमपी सिना मागी साइटगी पुथोहनिंगबा मागी साइटगी तौरकपा याबा करी एक्सपेक्टेशन कमाइन थम्बिनी ओजा हौजिकी कनोसे आईडीपी रिटर्न तौबा सिगे मतंग से सुमाइदी फोकस तौजगे अते तै हौजिकी लैरिबा कन्फ्लिक्ट सिगा मरी लैना अते तै इशू मैम अमदि लैयबको अते इशू सिंगदुगी मतंगदा कोई
mamang da maya mama koi khanna gare naina gare frequently ko state government ki failure na state government ki asoi ba mayam khanna gare central government ki koi koi step motherly treatment tawba manipuri singda second class citizen ki treatment tawba central government ki magi failure central government ki policies program koi mayam sida makoi na sanari ba keno mayam si khusi jo mayam na mamang loi naina raga lakhre aduga hojik ngasi gi topic sida koina mo 𝗔𝗟𝗔𝗟 IDP ga mari le nabagi wafam si ai do hoi IDP haibasi member of parliament namana IDP pura koi resettlement tawba khotpa adugi taktu da man silluba kholuba haibase magi out of kenoni capacity hoini haibase koi common person amoina adu puti koi khange adu ngasai laknara iba keno si wahang si ngasai gi MP election mamang da yamna confidently IDP singi matang da ma koi step 1 da isi tawni ga habre hekta keno da prajada koi impression nama taw kaino kaigomba kharati tawra da malena haibado adugi feel tawkhibadu dagi lak keno rakwa expectation du dagi lakwa question asi ngasi topic si adumaina oigane na asa tawi adu constructively masu magi tawfam thokpa khara tawri haiba wafam hauji congress ki spokes person gi mai kai dagi masi wafam phongdok piri masi su somewhat tawri habasi tabada khoyam nunga ya tawjasanu magi su ko do makhata na khare henna yamna concrete oiba thaba khara parliament ki floor damasung outside the parliament ma thamgani haiba wafam mayam da thamgibodo thambirakpo oisanu khoi thambirakani na choi khoi expect tawi thamhanningi ko kitang thauna leina guts leina thamhaningi aduga congress party ki maikai dagi su bangonda khoi mana wangang bagi matam free hand mangonda khara makhata na pibirak kani hana khoina dum thajai manipur gi thoiba issue sigi solidarity da mangonda adu pibirak pasu oisanu aduga manipur government ki maikai dagi su khoina expect tawjari khoi ceasefire se in masi sungsoi soidana internal understanding ama ko khoi khanariba singi marakta khanariba community singi marakta natragana lengak ka khanariba kangbu singa gi marakta understanding ama thu ama matamda purakna na bagi khongthang tongan ba angle dagi masu mission tawbudi lerangani haina khoi thajaba lei adumba du lerambasu oisanu aduga leramagadi madugi outcome afaba outcome lakpasu oisanu aduga akhoi pangan singi mai kai dagi su akhoi di hek irang si horakpadagi ngasi phawda akhoi goodwill loina ko akhoi khanabasina akhoi future oibe yaroi akhoi yanada ba yetnari ba aduga akhoi gi contentious oiba issue mayam se masi akhoi table da phajana akhoi khanaraga tawgadabani aduga yetnari ba khanabase masi di akhoi resolve tawgadabani aduga akhoi gi national interest ama common interest ama akhoi protect tawminagadabani manipuri as a whole akhoi punna survive tawminagadabani history na akhoi piba complex situation do akhoi fulfill tawhongadabani habse akhoi masi akhoi gi hajaraga lai tongan ba akhoi role mayam amasu akhoi gi peace purakna baga mari lena bada akhoi lauraga lai aduga hawjik su akhoi gi mi kya ba akhoi basi maramda akhoi kanglo phru mayam chigi nungsi chana base hanjalan na baga mari lena bada akhoi angamba magi level da angamba thodang launari haiba tare hairiba mayam se mase congress tagi boisano manipur lengak tabigi boisano tongan ba community singa gi marak tagi boisano puna makse mase akhoi punna akhoi manipur gi interest ta tongnariba ngaktani haina thamakanda athuba matamda leiriba conflict se masi resolve tawdana ba outcome ama lakhansi amasung lakhanbo oisanu haiba sigi wafam jaroi ba wish waina thamjage thank you so much.